ай хиди қурбон тепа мо бихезем бием ҳамҷак ҳайвон шем 15000 сомон ай давша намешавай хел давша инҷа салом дӯстони азиз, нахустнамоиши истеъдод аст аз шабакаи иҷтимоии Некпро манзури шумо. нафароне ки ҳунари сарояндагӣ доранд, тақлидкорӣ карда метавонанд, асбобҳои мусиқиро хуб менавозанд ва дигар ҳунарҳо доранд, пас биёед дар барномаи истеъдод иштирок намоед. дар нахустнамоиши мо иштирок дорад нафаре ки боварӣ дорам ҳамагон медонед, мешиносед, Азизҷон Сайфуллоев бо тахаллуси қамар. саломат бошед. қаблан хуш омадед Азизҷон. боз саломат бошед. дар барнома шуморо Азизҷон гӯем ё ки Қамар гӯем, чунки ҳамагон шуморо бо номи Қамар мешиносанд. ба фикри ман қамар хубай. Қамар. азиза намешносам. барномаи истеъдодро аз куҷо дастрас кардӣ, дар куҷо тамошо кардӣ ва чӣ гуна фаҳмидӣ ки дар шабакаи иҷтимоии Некпро ин озмун баргузор гашта истодааст? се рӯз пеш ҳамун ролик тамошо кардем дар канали Некпро. эълон ҳамид буд. баъд бо хушбахтиш давом буд ки ҳамун ролика тамошо карданда дуюм одам худам будам. баъд гуфтем бес мерам ака. Чӣ хел дуюм одам? ҳамунҷа дуюм одаме ки пут мекунам манам. яъне тақлидкорӣ ба ҳайвонҳо. Азизҷон, шумо магар актёр нестед? мо актёрам ҳастем, сарояндам ҳастем, ҳайвон тақлиди ҳайвониам мекунем. Хуб, сарояндаам ҳастед? сароянда бо сурудои ҳаҷвӣ. ҳозир бо кадом истеъдод шумо, бо кадом ҳунаратон дар барномаи мо иштирок кардед? бо хоҳиши хутон кадмеш фуратон. хуб, бо хоҳиш мебошад биёед тақлидкорӣ ба ҳайвонҳо. ай хиди қурбон тепа мо бихезем бием ҳамҷак ҳайвон шем. миши махрӯз. яъне аввал мурғ буд, баъдан мурғои чия навбромад. хуб, мегузарем ба дигар ҳайвонҳо. чия? Шимпанзеча, гориллача. маймуна дигар шумо танҳо овозҳои оло кардесед. намешавад ки ба мисли ан ҳамонҳо худро мақсад бубахшед, шумо одамед бояд ба мисли маймун шавед? нагу образша бозӣ кунам. бале. аки хелиш вазмини бад шид. ма хуб, ин истеъдод аст Азизҷон. мо дар истеъдод нафароне даъват мекунем, дар даври сеюм ғолибонро интихоб мекунем ва онҳоро соҳиби 15000 сомон мекунем. шояд шумо ситоб чанд қад? 15000 сомон. 15000 сомон? 15000 сомон боша маймуни айрусӣ мешавем. ҳали чо кардем? шумо чӣ гуна тофтур? ҳамун модарзуд ҳамин хеле. инам хелида я бургам боша. офарин. хуб, мегузарем ба овози хар. хуб, метавонед ба овози гӯспанд. лабай гӯспанд. гӯспанди касалиан. гӯспанд гуфтед? гӯспанд амив чӣ фарқ дорад? пеш омад шумо ҳар ду шак пародан. ишам гӯспанд уш буз. чӣ фарқ дорад? хай мегузарем ба овози гов. овоз ҳаст ё нест? боша бас ягон 5 тои дигар аз ҳайвонҳо тақлид мекунед, баъдан мегузарем ба даври дуввум. 5 та ай худум. бале, интихоб дар дасти худ. интихоб дар дасти худум. 5 та. бели парвин шунайдагӣ? марҳамат. ва пам тарсид.
مرحمت. گل به مرحمت یک مرتبه دیگر. تو سی سفید یک تا بخیر کن فراموش نکنم. بیشتر. کو نه کمک کنم که خیلی کم که چی رو تقلید کنم. نه ما فراموش نکنم که 4 تا چی 5 تا چی ریورش بود. با صدای شما زور اومد که شما لرزیدید عزیز جان. لرزیدم؟ این لرزان اوس بسد نه خیلی نه باز من جون بیدن نظرم. مرحمت 3 تا شد میگذاریم با چهارمش. چندم شید؟ چهارم شید؟ چهارمش. چی بود؟ نفکرم گرگ بود. خیرات فهمیدم. با مثل سگ میتوانید هم آواز هم با مثل همون راهگردی های سگ. سگ چی را میگرد؟ اگر از همین شرط برای دوباره دارم در دور سوم یک کورکا دادم که در همون تالنت انم کار میکنم. مرحمت. چهار طرف نگاه میکنی اول؟ جود مایدای فهمیدیش کو کار مخرج عزیز جان باور میکنید فکر کردم که در باغ گلزار نیو در باغ حیوانات من اشتراک کرده شدم حاضر. ما فقط جای کار رفتم در جای کار میگم پیش خداش میدم میگم دقیقاً تو پیشونی ما زوپارد نمیسادنی. این همه تقلیدها رو از کجا یاد گرفتی؟ من کجا یاد گرفتم؟ استادی ما میگه که تو 99 نباشی تو اکتور نیستی. یعنی تو بیعقل نباشی. بیعقل دیونا. بیعقل دیونا. وقتی مایدا بودم اگر ما اتاج در زندگی میکنیم اگر دهودا نیستیم در اتاج ما زندگی میکنیم کم کم قشلو خونه موما میرفتم در همونجا این حیوان رو میدیدیم او حیوان رو میدیدیم همون میگفتم همین چخیلی آواز میبرو همین چخی میکنه فقط نگاه میکنم مثلا پیشون داز یا طرف کف دور نمی پیشون میده گو منظره ما گوی مومام همین زدک من بعد همون زدم ما آواز گو واسه یاد گرفتم. با همین آواز حیوان ها یا اینکه پرنده هایی که شما میتوانید یکم حیوان یا اینکه پرنده رو با آن همین صدا با آن همین تقلید هایتان میتوانید با خود رام کنید. رام کنم آواز سگ کردیم سگم خویدگی ما. چرا؟ آخی خیال که کی بود ما چیز گپی بزیه باش گفتم تا رو کم آقا کدوم ما کنیم چون کارپیت بکنم خیلی مایدا بود خیلی کاوا میشه بافتیم یه جولی چی نبودیم شاید با جنگ کرده با آخه نمیدونم خیلی کردن گفتم اون چه کم تر آواز سگی کالونی را میتونستم نه خیلی سگی مردکی میکردیم ها پیتبول میگن چی میگن رید بولش میگن ها یا ترسید و سگ چه نمیدون چوکا که این پیرم قپید اینقدر تقلید ها رو خوب میتوانید از او داشت برآورده. چرا مثلا در دیگر صحنه ها یا اینکه فیلم ها همچون اکتیور بازی میکنید؟ چرا تقلید کاری اصلی نشده؟ ما در وجودی ما اکتیورای یا یعنی انزه میگن ایرا انزه میگن و انتخابی ما تو خداوند عمر بنا چند قیب میبره اکتیور هنر پیشه در سامانه‌های اجتماعی یعنی در کانال سمر قمر فقط سرودای حجوی با آواز قمر اشتلا شما گفتید که من سراینده هم هستم. سراینده با حجوی سراینده حجوی بیاید برای ما و برای تماشاگران شبکه اجتماعی نیکرو یک چهار مصرع یا که شش مصرع را با آواز زنده زمزمه نمایید. اشتلا در بین برادرم مایم بوز بالا نامی ما قمر راست میگه
алидин мосета бародар най гушомонтин ҷай ай бе аруси всё понятно кам тарак руси гап задам адуши чанқа тонистам зато тонистам по жизни качокам дизана вой дизана оҳо воли дизана дизан як ҷо яшава хонара ало мезана най мусиқишам навохтун хафа нашава аранж мед بهترین عزیز جان تا اینجا در چند فیلم در چند کلیپ در چند صحنه ها بازی کرده حساب دارد ҳисоб надорам агар ки як гуфтаи гиргалӣ ки як конкурентро бигим ҳисоб аст конкурентро месӯзад به همه جانوران شما تقلید کردید аҳа ولی من میخوام در آخری برنامه به یک چیز دیگر تقلید کنید қайчиёхи чизи با гап آواز зад دختر лабай انسان овози чӣ دختر ай давшан намешавай хел давшан ҷа денакаи овоз духтари ичиши даку سلامت باشین тонистам ку خب یگان گفتنی هایی داشته باشید اگر مرحمت ҳамаи шуморо дӯст медорам ҳамроҳи мо бошед ба канали некпро подписай сакнем гуфтаи боби мирган سلامت باشین دوستان عزیز اگر شما میخواهید از هنرهای عزیز جان سیف‌الله باخبر شوید پس به کانال سمر و قمر اعضا شوید این بود برنامه نخستین استعداد از شبکه اجتماعی نکپرو اگر شما نیز میخواهید در برنامه ما اشتراک کنید پس رقم هایی که در اکران شما هست یا اینکه به سامانه اینستاگرام من اهلیدین فیض‌الدین SMS ارسال نمایید تا برنامه های دیگر سربلند و پیروز باشید